ایران و روسیا و ترکیه پشگرین آلین دجبری یک دشار نافخوی 7 سالان یا سوریه سوزدان بزاوین زیده تر بکن بو بداوی اینانا هفرکیا سوریه. که هر یک جوانا آلیه دی بکلیلا بدماهیک اینانا شری و بجه کرنا آرمانجین خود بینه. کمبونا بلند یا سی آلی پیگریا خوب وگراندنا کوچبرین سوری دیار کرد و افا بو ترکیه زور گرنگ جبر کو مهوانداریا نزیکی 3 میلیون پنابرین سوری دکد. ریبران هر واسا یک پارچه یا خاک سوریه پیش راست کردن. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi Parastina yek parçaya xaka Suriye li ser helwesteka yek girtî li hember rêxistinên terorîst dimînît. Zor giring e tevaya rêxistinên terorîst bêne derxistin ku gefa nebtinê li ser Sûriya û Tirkiye diket. Lê hemû welatên hevsûnûr û tevaya deverê. اردوغانی جارکادی گفن برفرهکرنا هێرشên leşkerî dijî hêzên Kurdên Sûriya YPG dubare kirin ku Ankara wan bi cudaxwaz dibîne û bi girêdan bi PKK ve gunehbar dike. YPG hevpeymaniya sereke ya Washington'a di şerê dijî Daeş da û hêzên Amerîka li kêleka YPG cih digirin. Hate zanîn ku Erdoganî hevberên xwe ya Rûsî û Îranî handan piştgiriya zêdetir bu operasyona leşkerê Tirkiye di nav Sûriye da bikin û xuya nebû ka ew çend serkeftî bû divê hewlê da. Lê her sê alî di xala rixnegirtina rolê Amerîka di Sûriye da hevra bûn. هندك هێزên mezin bi taybet Amerîka dixwazin hindek rêxistinên terorîst wek Daişê û Cibat Nesra li herêmê bimînin wekû Amîr ku qazancê jê wergirin. Lê welatên mezin wekû Iraq û Sûriye bi alîkariya welatên dost plana wan hilweşandin. Peyama kombûna bilind ya Ankara ew bû ku Amerîka lê gehiştinek û nizîkbûnek di navbera Rûsya û Îranê û Tirkiye peyda kir ku wê cara bêt li Tehranê kom bibin.